Yada se mo kwa babie me ya Adom TV Badwam na o hye no Sister Sunday we guy say me catch so be mo ho asepe wo de nsam no abro agudie mo ene enigidie nyina aka nyina de aboma ye de adu so no Kennedy digital satellite for abba bibia wo part obia say fufuo machines say conditions say ye de wo mo ankasa aba wa ha sei ne papa ene baby obenya bia to bia no one more kasa wa ha numbers no so e will screen no ase na fe one Kennedy digital satellite 4AD and so be me na me mo akwaba na bibia aboko de nyame adom de nyame ase ade achi bia nipa foforo bi ba hwe TV sure nti edi no wo ho de na so bia no obi nte de moye aha adaroma meda siminu aba na machia Ghana fo nyina especially mo enra Black Star mamure hoyi achi emu ye Kennedy for catch them say time Black Stars HPT nti obi an support yom eden a yedim say too much is na niam be yi na me sister nem komo bo no hu me pese me call parliament okay na ne parliamentarians ni di nkobo na fe so other aspirant almost so pre-match be dwom nkunwa ni bi unse mpendo do bebre no ya say edu abato si na koye sikasem me tumra she be dwom fo no fo member of parliament a opribium wonso a aspirant dwen ho se nipa da ukoyi nam na de ma no na odia edu ba bi na se woni ho biemu a enam no onya biemu no adi nti yenya isika na ye de ma delegate no na mum yen hyeda ne delegate ne trance yen hu omo hawo se delegate no dodo no ye mabunu na efa no so ye mpenifo nti Kennedy de nhyehyɛ aba e de ma aspirant ni nyina se baby aduniye create adwuma ema delegate ni mum instead of say this ke show mon sem adwuma bi na bi ne dian unse football season ye wo mi your delegate ni bi wo ha mo ni ball ho e bia auditorium bi wo constituency ho ana say ni polling station ho no benya store dan bi na odi ayi matches mpo e de ama mabunu bi akohwe na wenye sika akra no no so de abo ne ho bra sa adwuma we no adwuma manfo ani nko so kra wo kra no we ma adwuma ba so weekends any midweek bi a matches so ho nti say ubeto TV bebre o Kennedy fan say ye 60 inches no ubeto be say e bia 20 ana 50 100 ye beto so o ye parliamentarian kwa na so ye aspirant a o premier she be dwuma yi a ye beto so ba ku bia obeto bia so san che o DSTV ba ko nti we would delegate bi na chance bi nua fa ko bi business we uni na wie o afi fa ne say deep freezers na ebia delegate o mu emfie na ko animu mpelifo mu ntimi nko ba bia no na utimi to ba ko ana say ebia fa ne say 100 pieces na wo chema sa mpelifo no na opesika bi e de ball masene no mo de bue ebia coastal ana so di drinks o di tonsuo e wo constituency ha wa create adwuma ma na wie kura de bia odi wona nu sa it member of parliament when we say eto de bia do weekend na person be ko krom because wo kwa na wo ba na wo ho asa beje wo sa it me pa twa mo nhase mo mra Kennedy digital satellite ye hotline na ye de ato ama MPs ne mo amoko pre emra hye bedwom akunwa ni nyina no eye 0244 385 128 0244 385 128 unse fufu machine no yetimi de business pa commercial one no nti honorable fa ne say o de obeto be 200 delegate wo important ho kra na ebia 600 and ebia something beto fufu machine 200 to TV ebia 200 to free 200 we ho aya teso election we win awie sharp we win awie we create adwuma o what san so ma delegate ne ho aton the whole of the year no ne ho aton no me yela la sula le debi honorable Mr. Wada we special assistant bi wo hwe me we constituency chairman we constituency secretary me pa atwo adwin we mu fa ma mo MPs no me mo aba pre ne say this time around mu hia sika on to turn yema we mam na emfa nhye mu dwetire ne emfa mo masene ne emfa nya adwuma hotline go TV na say 0244 385 128 0244 385 128 we a member of parliament akwanya we abama enema no munti ya sheda the special packages e de abama obi amra emfa ho ni ba bia o constituency wo Ghana ha say yagaba ko borio savlugu ba bia ye be delivery ni kra sign the amount nti honorable omode free
0244 385 128. Your warehouse no kese ni showroom kese won kran ha wager old barrier Kokrobite junction so ha se bia no abu drive na wo fa ho a wo de ko fo ni ko hwa de na eti hu kire emrante ne mabawa ho se e bia me emrahye bedwani matese mu ye promotion na ye moawo se bi so drive wo Kumase anase ono abu wo Kumase a mesro Ashanti region wo ko Adom Family Plaza dining ho ne ye wo anase wo beba Patase police depot nche ho Adom house wo bisa se Kennedy digital satellite obi akwada akra be kire Kennedy asite ba bia Ghana ni adwuma honorable for momwa na adwuma no so nye yie na bibia so enye kama afi ankrankra mo soso mo pese mu biebie nwuma se de makeka kan mabobo boso yi mesrew deep freezers na wo pe sizes bia bi ho liters bia wo pe bi ho wo pese wo di blog wo de ton drinks bibia betobi wo de ye cold store bra betobi ice cream business and also so oba ye beboa wo bie restaurant wo hia deep freezers papa da store wo nioma bra Kennedy digital satellite na yemoa TV de menka ma jade TV uba ye wide be hwo TV all sizes na currently maka cho 32 inches ukodwa man so a 1000 to 1003 na so uba Kennedy digital satellite ya te so say bem a je say F pa say ye de 949 cedis 949 cedis eno 32 inches no bra ne betobi your smart your the satellite enso ewo ho oba ye beboa o afi 50 inches no smart TV no say ateso dey about 3499 your number no go TV na se bia wo hwe me Adom TV ba bia wo bia just pick the number free ye beje oso ye no bedi nkomo discount bia ye de be ma wo ama wo so to ne ma no dodo akoton e ma discount be fu na waso watu na wakwakoton e pa cho obi amra single door fridges tabletop fridges ebi wo ho the dispenser shem ni nyina ebi wo ho nom afi ye wo fridge ni bi wo ho animu ni mirror kama pa ebi nso wo ho mo amoye supermarket no on fridge na ya mu use no drinks wo mu awu no ni nyina yakofa bi aba afi kitchen ni oma inside Kennedy ho oba tan tie me kitchen ho bed ifie bed ebia wusi estate ton wo se estate wo ton estate adan a ade ba ko aya omutai hwe pan ye kitchen no setup no ni oma e wo ho ni nyina bra Kennedy beto e wo discount prices nefa ko yes anioma no air condition die they say the say ohyew no ye agunani mu ase ane sa sanse Kennedy ateso R410 gas die ni bi 1.5 horsepower no ma chiro dada say first ni get 3200 na 3500 na yateso e de aba 2950 na 3005 yateso e de aba 2950 to wo die sisi ya answer na promotion atwam numbers ni go TV ni so mo ye installers a mo bo air condition ma amfo no wo de wo sa no wo buy ho a wo special discount e wo Kennedy 0244 385 128 and 0244 385 136 0207 65 30 31 numbers we nyina ba bia wo bia wo frɛ ya ye no baba bidin kita wo kama fufu machine no mesre wada emfaso abam manfo didi ho pa nra obi frame Kumase o se opefufu machine baako mako machine so baako ye wo de yamato so de ne sa ne mani nyina bi ho odi kosi ni importema business o so wo twende gibi na bibia anye kama Ghana hazise otra ha na yeso be adwuma baako a waso be hye kom ebejo because sika baako enso oni agusua no tuto sa ne ma we nyina kakra na support business we see a brew machine kra o your brew machine say the bibia na say mo we digital dada ntino bibia say me tu fu dada say fufu machine no dade ne dade enkanhia entwi dade bia ne dade enkanhwi simple kra ye di woma tia ne bi na ewo na bibia e kama wo so atehwe akama nti obi antoto bi wo pe bia use ofie bi wo ho washing machine popcorn machines sewing machines de commercial ne bibia ne nyina bi wo Kennedy minim niam a wo hia wo adwuma mu ana efia home appliances and as electrical gadgets electronics a wunya wo Kennedy bibia bi air conditioner brand bia types bia TV no so brand bia types bia discount no air cost so wo decoder bi na person recharge ade frame e be ye ni nyina so e di amount okay tell the fancy ha ma me find your numbers in my numbers no okay enkran no wo betumi afre wo 0243 074 750 and 0207
65 30 31 afi 0244 385 128 honorable for my number no and afi 0244 385 136. Kennedy Digital Satellite 4 na ya ne won mo adi enkomo no eno nti ya da won mo ase pa birthday no egusua ekoso ya yen director Wobek Kofi Ampedu Kofi unkwaso ya menye okese ozise obeye kese Madam Catherine Ananenso ene o birthday Mrs. Nyamishaw ya menye okese kozise obeye kese pa Frank Asempa ne ho kani papa bi ti happy birthday eno obesiesi o kama ma bibia nso ayefe e dia mountain mo amudum birthday January ni nyina no nyame hyehya mu nyina baako na onyemo kese de adu so ya semi di ka medidi afia amankwa tamaklo kwasinsia aye krado kwasi se